برسيسون إساني لقيت جنة أساسون خين قوانا كان نمدين قسيسون عدوات مقا إساني والليسون ربي نبيغا وعد لكسون إني نملالو خنار كمسيسون ولين تدبني دبو متاسسون إسين قبناسون سبحان ذي العلا صلى الله على أفضل خلق الله نمجد بسيسون خنا وجدني هجي سابردو هنتو ججيرني سينا ساتريسو فدو لفاني لالو تبرسيسو فنبين يساني أمنتي ساكا بكتو دلوني خلق ينساني وبدع يبلا صلى الله على أفضل خلق الله إسان تريسو يو أكسو جدني نوا قلقليسوف مالقوني قواني لالو تدالكسوف مبايستاني جلن تنيارا نبيين بيخني مالك ذاتي جلالتي ساني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجالتني إسنو قرتني ديمو يسيب الله صلى الله على أفضل خلق الله فداك يا رسول نحن نحبك فداك يا نبي نحن نحبك صلى الله على أفضل خلق الله وسلام على أفضل خلق الله صلى الله على أفضل خلق الله وسلام على أفضل خلق الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا كقالب غاري خن تورا خنا يرون داون وردفتن وندمان كيسنو بغنا غان نفتن بكجرتن اتناجين ربي سنرت تاجرات إن شاء الله تعالى برنوتا خينا خن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا سقلفا قبلنا ديانة جرا سنندر إن شاء الله تعالى سيرة رسول الله خينا برچون فائدة كم أكقبدو ولله إن شاء الله تعالى خلو لله التي خرا برنوتا خينا جينا ميشير قداتي انت خيسن ولا خيرا إن شاء الله تعالى نمني ولا لن رسالة جلا نمتولا تكاجرا ولكن نمني سجنتار رتيرماتو نما أنقطعكو خير ما ربي هاقولو زبنا دوري نمني حديثة تكو برچورا فمنا بعد تكافا ديمي وبرتا أكا جابر بن عبد الله نو ديسني جرانيتي حديث بخاري خيست حديثة تكو برچورا فمنا باتي تكامل الله فديمي أمنا بعد سديفا كس ديمني سابوني برچو تران أرامو علمي منا خينجن ندفته هلانو دودويته جلابنو دينه تاون خينجو نمو وانا كان نما قدسي صوفي وانا مرفتشي سورا يو برو خنغافي نو دياتو تاتي وان ديفنو قبل نمدي خينجاهو يرو نكنا تولتي وصو فراش خينجر را قديم بوني خمنا خينجا قديم باني بكتين عفوا نبلين نتورك انجنا قبان سيا جدو ندربيت تره يفهم إن شاء الله تعالى رفين جرا أكمل إني درتي نمني حديثة تكوفي لما برچودا فمنا بعد تكا بعد لما كس ديمي برچو تره الرامو علمي منن دفته ولانو دودويتين الرابنا إدونو جتاجر تخنت تولات تشوفني يوخن على فرق الدور كنوتاتي والله غافين يونو دي أتي ربي برتوان ديفنو قبنو بوكونا قبنو راقا فتمو رافتينيا فيا قبل الراجع فتمنا هم ندرك جمع الراجع فتمنا كبينيا بيكم سكبلو هم دور الراجع فتمنا نتيمو أكا وربين نولا فيسه نبيس سهاتي كاتوا قدتو وانتي كل نبيس سر راسلا ومان بينو هنگسني سنبراب ساجرا نما ربين سبحانه وتعالى خيشة واتي كبتو إساب خنف رابسا في جرا اتقافة مربي جلابو خنا بدا جروف وام براتي في مت إن شاء الله تعالى إسنلين اتقافة مربي جلابه دا فنتي خينياهو تتافتشو تونو رابر باچسا ورن درو دبرن سوچي سان دين كنا برچو داف قدو تريو خلالو تاتين والله هنجر وهاجر انو نمالي نجر روان جنة دبنو افان اتنقف نجر ريچو داف سينا إساني لاليو قد ديبني بلال ليچو خناف بليان كينياهو دافو ربي سبحانه وتعالى سمون وخنة جرا فيان وخنة جرا فيان وخنة تلان سلادة ديبني لمي بربادو رقبنا ترين ولكن أمو ديمني علمي بربادو هندن ديني تديمني بربادو هافتو تمنا ندفتو تناولا رابني برچو هندن ديني فايدان تيني تربين الدنيا دارنو في ديم مالي يو إفقافني والله دبين ججب دورا ربي الرحمة واقود هندافو سقلين انجرو
sagalee yoo jiraachuu baatte beenaa hima inshaallah ni jirti hin jirtu sagaleen hin jirtuun tun dhiyoo tana xiixxee jirti gaa khayruma rabbi haa godhu sagaleen hin jirtu numa jaalamne wallee faashina taate nan fakkaatti hayyee ciccituu sababaa neetworkiitiif jecha ni ciccitaa sagaleen ni jirti moo hin jirtu yoo guututti isinii dhagahamu baatte ni jirti saada usmaan jazaakillaahu khayran hayyee inshaallahu ta'ala eega sagaleen jiraatte itti fufna kanaafuu obboleeyyan kiyya rabbiin nuuf haa laaffisu rabbiin nu haa jajjabeessu siiraa rasuula keenyaa barachuudha qabna siiraa isaanii barachuu keessatti kana hoggaan isiniin juu siiraa isaanii qofaa miti hadiisaa fi quraana guutumaa guututtuu barachuudha qabna obboleeyyan kiyya maaliif jennaan rabbiin wanni addunyaa tanarra nu uumeef beeyladaa fi nu wanni addaan godheef akka sammuu inni nu kanne tanaan itti yaadne waa barannee isa gabbarruuf kan rabbiin subhaanahu wa ta'ala sammuu ilma namaa tawaa yaaddu taamtuu fi toltuu adda baafattu tawaan itti himan qabattu godhee wanni rabbiin sammuu nu kanneef kanaaf niimaa rabbiin nu kanneef irra wallaaluu hin qabnu sammuu teenya tana itti fayyadachuudha qabna qisaasuu hin qabnu obboleeyyan kiyya rabbiin walaqad karramnaa banii aadam ilmaan aadam waa hundarraa caalchifnee uumne rabbiin subhaanahu wa ta'ala wani rabbiin waa hundarraa nu caalchisee nu uumeen aqlii itti waa addaan baafachuu dandeenyu qabaachuu kana aqlii itti waa barannu qabaachuu keenya wani rabbiin nu uummateef ibaadaa isaati ibaadaa isaa tanagaa nama waa beekuutu rabbii fi gabbaraa nama waa barateetu akka inni namarraa barbaadutti rabbii fiitiif ibaadaa gaggeessee isaa fi rabbi jidduu nagee ta'uu dandeessee yookaan jidduu keenyaa fi jidduu rabbiitti nageenya harkamuun ni jabaatu obboleeyyan kiyya waa hundaa waa barannu akaama shari'aa tana akkaataatti rabbi gabbarru akka itti ibaadaan teenya qeebalamtuu taatu barree rabbi gabbaruudha qabna rabbiin nabi muhammadiin akkanuma lafaa keenya gabbar hin jenneen akkanuma kee ummata yaam hin jenneen dura iqraadha rabbuuse baradhu eega barsiise booda eega leenjii waa hundaa ficcisiise booda karaa hawaasaa akka inni gabbee waa himu ajajatti dabarse malee akkanuma keenya gabbar hin jenneen rabbiin subhaanahu wa ta'ala kanaaf nus waa barannee rabbii keenya gabbaruu qabna akkasumatti ahkaama barachuu qabna quraana barachuu qabna hadiisa barachuu qabna fiqillee dabalannee waa hundaahu akkaataa itti rabbii keenya gabbarru hunda barachuu qabna kana bira dabarree ammoo siiraa rasuula keenyaa barachuun sallallahu alaihi wasallam nurra jiraachuu qabdi kunilleen waa hedduu siiraa rasuulaa barachuu keessaa wanni harkannu waan lakkaawamtee dhumtuu miti kanaaf inshaallahu ta'ala rabbiin nuu laaffise yoo rabbiin keenya nuu laaffise nu dandeeyse siiraa isaanii tanaa barachuudha qabna obboleeyyan islaamaa siiraa isaanii barachuudha qabna inshaallahu ta'ala siiraa isaanii barachuu qabna siiraa isaanii barachuu keessatti bu'aalee hangana hangas hin jaamneetu nuuf jiran akka fakkeenyaa gaggabaabsinii yoo halaallu taate obboleeyyan kiyya siiraa isaanii barachuu keessatti haala rasuula keenyaatii fi guutumaa guututti akhlaaqa isaanii isaanirraa dhaaluutu jira siiraa isaaniirraa obsa baranna sabaata baranna jajjabinaa fi jeenumma baranna diin kanaaf qabsaa'u baranna diin kanarra yoo miidhaan kan dhuftu taates irra sabbarree ciniinannee obsuudha siiraa isaaniirraa baranna yoo waan siiraa isaaniirraa barannu lakkooyinenne hin dhumtu inshaallahu ta'ala dhumuullee baattu haanis dheerattu hundan dhiibnu hunda himu baannus hanga tokko inshaallahu ta'ala waliin laallaa siiraa isaanii barachuu keessatti faayidaalee nuuf jirtu jechuun obboleeyyan kiyya faayidaa siiraa rasuulaa barachuun qabdurraa yoo halaallu taate suuraan rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam urgooytuu akka atiraatti qalbii ilma namaatiif dhiyana akkasumatti lubbuu namaatiif dasiidhaa fi ifaadha akkasumatti jiruu namaatiif milkiidha walazzatu wa qurratu ciinin bal innahaa juz'un min diinillahi subhaanahu wa ta'ala siiraa rasuulaa barachuun cinaa diin kanarraa hijan ummanni warri ilmiin tun galtee fi waafame cinaa diin rabbii irraa hijan wa ibaadatu yutaqarrabu bihaa ilallahi ibaadaa gara rabbii ittiin dhiyaatan keessaa takka siiraa rasuula rabbii barachuudha jan sallallahu alaihi wasallam li'anna hayaata nabiyyiina alkariim jiruun nabii keenyaa kabajamaadha guutumaa guututtu maal turte salawaatu rabbii wasalaamu alayhi حياة جيدة وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد وداب في تحقيق العبودية لله جل جلاله جرو رسول خينا چون ما غوتو تو بليان كيا واخنچو صبري قباچو اكسمن نما صبرسيسو دين كن رججباچو دين كناف قبساو حال قرانا غوتما غوتو فوده حال إسا تاسفته اتوجته حجيرا ملسون آداء رسول خينا ترته صلى الله عليه وسلم خيسا وكان عبادة ربي قفتي نكا قبرمون ون ربي برا قبرم تو ربي چنا وني قبيل من ما قبرم هندين وكا باطل تاته إف سورتي جرو ساني قوتو فتن نولي يو إسان جل ديمني سيرا ساني برنن جرون دينيا جرو مكا ساني تاتي أرجومو آخرنچو
sabbaruu wal sabbarsiisuu jajjabaachuutiin kanaaf qabsaa'uu namallee jajjabeessuu akhlaaqa quraanaatiin bobbaanee galuu oollee buluu akkasumatti ibaadaa rabbii malee waan biraatiif hin taatu jennee ifii eegarraa fagaanne booda namallee irraa fageessuu kun aadaa teenya ta'a jechuudha isaanirraa hawaadhaallee waa barannee isaan jala deemnu taate. وفي دراسة السيرة النبوية فوائد عظيمة وكثيرة جدا سيرة رسول خينا برچو خيسا فايدة غرغدو أداتو جرام akkasuma tayoon lakkoyne fixuu hin dandeenyetu jira obboleeyyan kiyya akka fakkeenya takka takka yoo karaa lutaate nabiin keenya osoo karaa faayidaalee sadii gadi hin seenne nuuf hidhannoo gaariidha obboleeyyan kiyya nabi muhammad jechuun nuuf hidhannoo gaariidha laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasana akkas nuun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi muhammad keessatti hidhannoon gaariin isiniif taatee jirti nuun jaa hidhannoo hoggaanuu ta'u nabiin keenya akhlaaqa isaanii barachuu keessatti siiraa isaanii baruu keessatti jiruu isaanii guutumaa guututtu akkam akka turtee fi kamitti akka raawwatte baruu keessatti hidhannaa gaariidha isaanitti hidhachuun nuuf taati maaliif jennaan wanni isaan nu gadiin dhufan hundinuu ibaadaa rabbii haa taatu waan irraa nu dhorkan haa taatu waan isaan itti nu ajajan guutuu guututti hojjennee dhaabbannaan ta'e isaan irraa nu seeran irraa fagaannee dhiifna siiraa isaanii yoo barannee waan isaan hojjechuu turan barannaa سيرا ساني وبرنة أخلاق ساني برنا جينو ما ساني برنا جبين ساني برنا صبري ساني برنا مال أكتر واحد دودا إرا برنا نولين غافس مالتانا حالك إنسان ورتنيسان ورچودا في جباتا قونا مالي في جنة نمي نما بيخو خجالة توكو اتفاقات چودا في جباتا قونا وانتف نتسلاو نبيني جالنا أفاني ملي أرب الراقل بي غنو سيني آتو غرو obboleeyyan kiyyaa siiraa nabii keenya barachuu keessatti nageenyi rabbii irratti haa jiraatu miizaana dalagaan namaa ittiin miizaanamtu ilmi namaa tokko miizaanni isaa miizaana shari'aa miizaana hadiisaa quraanaa ta'uudhaaf siiraa rasuula keenyaa barachuudha qaba sallallahu alaihi wasallam gaafa kana barate wanni nabiin keenya nutti gadiin dhufan hundi wanni isaan irraa nu seeran hundi irrumaa seeramna ta isaan itti nu ajajanni raawwanna miizaanni hujii teenyaa maal ta'a gaafas rasuula rabbii ta'a sallallahu alaihi wasallam رسول ربي يجوم ميزانا هجين تين يجرم ميزانم تودا أكم يوتة خيري ودلينو خيري تنا رسولي دلقي جرا هاي يو شري دلينو شري تنا هو رسولي خير رارور كجرامتي وين رارور كرر أبنا تيني هجتيني هجنا خير ما خيسة تو إنسان هجتين ميزان هجي ساني تي ولر خير لالله يو إسا وان سن هجت شباتن نتي ربي جالن وخاو عبادة جالن نني وان إنسان دلقين دلقور رالو بوتين يسيرم ميزانا هجي تينيا إسان تاسفنا چوغا سيرا ساني بري إسان بري ميزانا هجي تينيا تي نبي خينيا تاسفنا وان إسان دلغني في وان دلينو والبرم مدالا همتو هاتو تلتو هاتو وان دلينو هنداو هجي ساني رم مدالا وان إسان دلغين هركر راقابنا تا إسان دلغن هنداو ندلينا حالا سنين نبي كينيا صلى الله عليه وسلم ميزانا هجي تينيا نوتي أركما سفيان بن عيينة ربي الرحمة إسافا قدو كنجا فيما روى الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه العظيم الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تورد الأشياء على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل أكرج أدوم رسول ربي يجون ميزان دلقان قبروتن هنداتو ميزان امتوجن سفيان بن عيينة دلقان قبروتن هنداتو ميزان رسول ربي رم ميزانمتين واني دلقا إسانيتي وجين أخلاق إساني رد دلقا نما ميزانمتين أكسمتي كجلو إساني رم ميزانمتي سيرا إساني رم ميزانمتين نمي تكو يو خميد دموتات مخي يو خاموتمان إساميته يو خاوا واسنيو تروريسي إساميته رسول ربي يادة صلى الله عليه وسلم خيسا چالا دين كنام ميدمي دين كناف تمامي اتيس إدمي اتيس بيابا فمي إني خسلان الرجالة مادا خان الرجالة دا خقوتو الدنيا چالو خام بيوتو هند چالو hidhameettuma muu ture biyya isaa irraa isa deemee ture lolaa seenee dhawame cabsame fotteeyfame miilli cabee ilkeen irraa cabte mataan isaanii fottoge sa isaan ukas ta'anii miti ammee maalii waatee udiin kanaaf waan juusi dhageemani sabbarta gaafa kana yoo rakkoon hanga feetillee hawaasa keetirraa sitti hammaatte yookaan mootummaa irraa yookaan rakkoon si gadhuuftu taate jechuudha kanaaf yoo toltuu dalaydullee isaanirra fiddee toltuu teete dalayde san laalta waan kana rasuulii dalagee jira sallallahu alaihi wasallam dalage hayyee ni dalayte وان إسان اندلقين تخيق أجلو إسانيتي والإنقدمين هندنو باطل ندربمتي واني دلقا إسانيتي والقدمين هندنو خيري لاني فرطمتي أكز جاندو ميزان دلقاته النبي خينا تلتو إسان دلقن دلقات ينافي تلتو إسان دلقو ترول جنافين
waan nuti dalaynu tana ta amma dalagaa jirru isaan dur dalagan taanaan ni dalayna ta isaan dur hin dalagin yookaan utatti nun ajajin irraa fagaanna waan dalagaa isaaniitiin wal khilaafe baaxil ta'uu beeynee nulleen facaafneef irraa dhiifna siira rasuula keenyaa barachuu keessa gaayoon lakkoo hin akkumaan jee waa wanni lakkaa'amteen dhumtu siira rasuulaa barachuu keessatti hiikaa hadiisaa fi quraanaatu namaaf laafa namni tokko hadiisaa fi quraanaa sirri fahamuu yoo barbaade siira rasuula rabbii haa baratu hiijan keessaa hiikaa quraanaatii fi quraana maal akka ta'e barachuu yoo barbaade siiruma rasuula haa baratu hiijan maaliif jennaan rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jiruun isaanii innummaanuu quraanuma deemu bar rasuula rabbii jechuun quraanuma deemu inni akka gartee ayyoo aishaan jette rabbi irraa jaalatu akhlaaquhu wal qura'aan jette bar akhlaaqni rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam quraanuma lafarra deemu jetti akhlaaqni rasuula rabbii quraanuma lafarra deemu jetti ayyoo aishaan rabbi irraa jaalatu kanaaf nuus jechuudha وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله واتيكو سجنتار رنجرا أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يا أيها عائشة ربي سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم جن أتي حالا قدار رجرتا يچون دين لغارا دين حقا قدما تير رجرتا وقاي سفر سوراف ديم ربي سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم جاندو خناف نبي خينا خنا سينا إساني برنة فانا ساني دوچون إسان جل ديمنه تيرچون دركما خينا يو غرتي سينا إساني بين إسان جالنا يو سينا ساني بين إساني تيرنا يو سينا ساني بين أكما چلسي في مانچستر هردفنو چالا إسان هردفنه چوبلين كيا يو خان غرتي جرسنتو إسان چالا نبرا فرطم أركتا إسان نما لافتو متكالالية علمي نما بلا خطوط ورقم أكاكا سنتاني جبا چورا قبنا نبي خيني چونو بلين كيا نما أكان غرتي رحمتك أبوفي نما أكان غاريتي نما أكان نمالا فوفي نما أكان نما مررفتودا أكما سينا هدو خيستي أغرو حتى مسلم آمتي نما كافراتي في اللي غرلافن غافخان سماما من وصل دمينا غساتي يخاهو هوغنا غسات جهاد الرب بوجيامي صابوني وخاو إسا ديمو قبني بوجياني فدن نبي خينيتي صلى الله عليه وسلم دران نما أكان نبي رك أبساو توري هاتا عمري نبين كينيام توتنو جنة أمة مسجد سيني صلاة بوخنا لالني أغور فمني جني برندا مسجد إلني تورن نياتني خنانيب دقاتيني خنانيب نخنوسن ولكن كيان نما إيمان آجا قبو متين يا نبي محمد نغلقسي يو نغديلتي سن نما غلطة سيغلچو يو نجيبتل ديني خيالا فنبدوني خفلما تنقو فنا وبدو مجان نبين كينيا قيالا وموسى كسيدني بودر في الراقديسن هادي مجان صابون اللين قديسون فيني ولكن نبي صلى الله عليه وسلم تولدتي ولني قال لك سنفرا ايغا إسان قديسن بودا خيان قديمي بشان توكو جرا ديكاتيت مول ديبي يا إرقم ربي جن صلى الله عليه وسلم دور فولك كخيتيتي فولك فولا خيتي دچي دان را غرا خيه جيب منجرو ارامو إرغاري في ربريدا فولا غرا خيه تادي جرتا ديني نك دين كيتي جيبون قبو امو ار دين كي الرجالتما ديني غرا خيتي جرا akkasumatti biitiin akkaan jibbulleen teetana gara khiyyatti jaalatamtu biyyaa taatee jirti biitii teetilleen hedduu takkaan isin jaaladha imaanallee qabadhee jee osoo nam tokko isan amansiisin isaan firraa gallakkisan haa galu jedhanii khiyyaan akhlaaqa isaanii ilaalee haala isaanii kana mararfatee hedduu takka nahee gaddee duboo nama kanatti amanuun qaba malee dhiisee deemuu hin qabu jee ol deebi'etti amane nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nama akkaan haala toluu fi nama akkaan gaariiti nama islaamaatii miti nama islaaman ta'iniifu nama tola oluu dheechoo bulayyan kiyyaan kanaaf siiraa nabiyyicha kanaa barachuudha qabna gaafa kaan eenyu saabtichi yeroo gartee jihaadarra jiran osoo rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam saffii wal qixxeeffadhaa niin qixxeeffanne kiyyaan saffii fuulduratti cibee dhaabbata aboo saffii wal qixxeeffadhaa fuuldura bee dhaabbata hoggaa kana nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam dhufanii shuwaaqa afaanii qabaniin akkanatti garaa isaanii keessa akkatti ichi dhiibanii saffii keetichi deebisan hoggaa nabiin biraachi garagalan sallallahu alaihi wasallam namiitee jirta ergamaa rabbii firraa naa kafaluudha qabda sirraa kafalachuun qaba jeen ergamaa keenyaan sallallahu alaihi wasallam nabiin keenya narraa kafaladhu janiin Sa'ad ibn Aziyyaatiin narraa kafaladhu janiini garaa isaaniirraa uffata ol bananiif gurbaan dhaqee itti maramee hedduu dhungatee garaa isaanii irra gangalate maaf kana daleeydee yaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam ambar waa sirraa kafalachuu fi miti arra akkaan jihaada kanarraa
waan hin galunatti hin fakkaattu irra booddeen qaamni kiyya tuqee qaama keessanaa ta'u jechuufin kana isiniin jee malee yaa ergamaa rabbii dhawamuu taatanii akkamittiin isin tuqa akkamittiin isin dhawa akkamittiin isin irraa kafaladhaa waan takka illee hunam goone jeen jechuu kanarraa wanni barannu qiyyaan jaalala rasuulaa qabuuf garuma isaa dhungachuudhaaf sirraa hin kafaladha jeen walaakin nabii keenya kana hedduu ajaa'ibuu qabdan nabiyyi aalamaa tahee caalaa ambiyoota hundaa tahee caalaa ilmaan aadam tahee namticha gartee saafticha rabbii irraa jaalatu jihaada irra jiru kan inni hoogganu haqaalii isaatiin bobba'ee galu yeroo gartee inni su'aakaan akkas garaa keessa godheechi deebisu sirraa hin kafaladha hoggaa juun hoonna irraa kafaladhu jee hoggaa garaa irraa uffata ibbanuuf nama akkam ta'utu irraa sii gala nama haqaa nama ajaa'ibaati silanaaf isi taateehu hin jennu kas namaan ni yennaa dhuguma rabbiitti hin jennu kas walaakin nabiin keenya if guddisuu hin qaban nama hedduu if qaqqabuudha miskiinaa fi dureessii isaan bira walqixa kaafiraa fi muslimnilleen akka namummaatti mirgisaa isaan biratti eegamaadha nama tokkolleen isaan biratti hin miidhamu kaafira haa ta'u muslima haa ta'u ittaqi da'wata almazluumi walau kaana kaafiraa oo walau kaana faajira akkas jedhaniin mu'aaz ibnu jabaliin kadhaa miidhamaadhaa sodaadhu osoo kaafirallee ta'e akka nama hin miine jeniin hedduu takka nama hundaafuu nama toluudha nama miti hattaa beeladaanuu biratti hin miidhamtu nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nabiyyicha kana jaalachuu qabna seenaa isaanii barachuu qabna nabiyyicha mu'inni isaaniif booyuu nabiyyicha jaalala isaatii gufuu mukaa boochuu khagaalli booyee haajaatti rakkootti himatu nabiyyicha gartee dhagaan irra salaammatu nabiyyicha ajaa'ibaa kana kan gartee osoo hin arkin nu booyuu ture ka osoo hin arkin hedduu takka nu jaalatee nu mararfachuu ture bar saabota isaatiin obboleeyyan kiyya ni beeytanii jeenii bar hin beeynu yaa ergamaa rabbii janii obboleeyyan keenuma janii hoggaa isaan dubbatan lakkii isinii miti obboleeyyan kiyya isin saabota kiyya obboleeyyan kiyya warra ganaa dhufuudhaaf taa'u kanan arkin akkanuma na amanina dhugoomsee na jaalatee na jala deemuudhaaf taa'u isaan santu obboleeyyan kiyya janii bar nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nu kana obboleeyyanii nu lakkaawwachuu turanii bar nu kanaan bar saabota dhaadachuu turanii nabiyyicha kana duba jaalachuu hin qabnu seenaa isaanii barachuu hin qabnu maal taatan obboleeyyan kiyya rabbi isaa wajjin qiyaamaa nu haa kaasu hayyee inshaallahu ta'aalaa eegaa hangana jajjannee booda karaa seenaa teenyaatti inshaallahu ta'aalaa karaa darsii teenyaa gacheename rabbiin nuuf haa laaffisuu warra seenaa isaanii baratee faana isaanii dhawatee milkaa'u nu haa taasisu nama hawdii isaanii guyyaa qiyaamaa dhugurraa rabbi nu haa taasisu obboleeyyan kiyya hayyee darsiin teenya kaarra wajjin laalluudhaaf deemnu darsii 31ffaati darsii 31ffaa tana keessattis kan laallu waa'ee du'a warra nabii keenya sallallahu alaihi wasallam khadiijaadha rabbi isiirraa haa jaalatu akkasuma fuula nabii keenya saudaadhaa fi aishaa khadiijaan duute eega khadiijaan duute booda nabiin keenya namni khadiijatti aansanii isaan fuudhan saudaadha akkasumatti saudatti aansee aishaadha fuudhan inshaallahu ta'aalaa darsii 31ffaa keessa kana wajjin laalla qaceelloon nafaana bu'a mata seef godhadhaa duba وفاة خديجة زواج النبي صلى الله عليه وسلم سودة وعائشة رضي الله عنهن دعاء خديجة فود نبي خينيا سودة في عائشة ربي سائر راجالته في السنة العاشرة من النبوة توفيت السيدة خديجة فحزن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لأنها كانت تحبه وتمنع عنه أذى قريش برخر نفا خيسا أيو خديجان فول ربي قلت هاتم من توتا دوان ربي نسير راجالة دوبو ربي سير راجالة نبين كينيا دو إسيلاتي هدو تكغدن هدو هرارن هدو يادوان مالف جنان إسيتو چنكي قريشي راوندا نبي كينيا را دوركو تورين سنيف جچ نبين كينيا صلى الله عليه وسلم هدو إساني بيادوان جچ نبين كينيا صلى الله عليه وسلم شيشوري مري سيفين دي بسابي بيري فتن سيدي بساب شرايا hayyee duba nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hedduu yaaddamaniif hedduu takka rakkataniif hedduu takka yaa maashaallah maal jea isiniimu maaliif jennaan isiidhaatu hedduu isa jaalatti hedduu balaallee irraa deebiftii qureeshii isii turraa dhorkuu ture kanaaf nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa isiin duuti hedduu yaaddamanii gaddanii turan فتزوج بعد وفاتها بسودة بنت زمعة سودة بنت زمعة فولن إيغا خديجة دوتي فول ربي قلت بودا سو خديجة وجه الرسول خينا وقام يقول جراتا جنة سيولد دبرسني جرا مين عبد بيسا وقام يقول وجه جراتا وقا دي دمشاني فورو ساني برنة جرا عمري سارة وقا دي دمشاني خديجة فول إسي وقا فرتم ترتي عمريدان نبين كينيا إيغا إسي فول بودا وقام يقول جنجرات مين ينادي بيسا إسن كيسا هاييني نيقدا
نبي كينيا صلى الله عليه وسلم فتزوج بعد وفاتها بسودة بنت زمعة إيجا خديجة دوتي بودا يا ما شاء الله زارا ياسين جزاك الله خيرا ربي سر جالته زادك الله علما وفهما وقال إذا مشى وجنجرات نبي كينيا صلى الله عليه وسلم أورميا أصبوت جزاك الله خيرا هيا بليان كيا هندمان كيسنو هدونا غلطوما ما شاء الله وقاد يدم يشو وجنجراتن وقاد يدم وجنجرا شنا وجنجراتن كان خيستي رفود مو رتنفون من هذا بيسا ما شاء الله هندي خيسنو ديبسا تنا ديبتني جرت ربي سين راجالتو الرفود مو رتنفون هيا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم برخر نفا كان خيستي سودا بنت زمعة فودن ايغا خديجان فول ربي قلت بودا خديجان برخر نفا دوته ارغمو نبي خينيا نبي كينيا سودا في عائشة كم فودن وللال فتزوج بعد وفاتها بسودة وقال دمشن فتزوج بعد وفاتها بسودة بعد أن توفي عنها زوجها سودة ننفون سمية حسن جزاك الله خيرا نبي كينيا صلى الله عليه وسلم خديجة إرتنفون وقال دمشن والجنجراتا وقال دمشن والجنجراتا كان خيستي إرتنفون خديجة جزاك الله نما أكا رسول ربي سياقا نتلن خسر رتنفون هاي نبي كينيا صلى الله عليه وسلم بردي دمي في شنا وجنجراتن كان خيستي رتنفونه مالف جنان هدو إسان إسي جالتن درا نما إساتي أمانيتي نما قبين ساتي نسا غرغارو توري قبين سيتين دين كنا خنوسو تورتي قبين سيتين دعوة تنسو تورتي غلني إسي قدادا خناو نبين كينيا نما غلطة نما واللالو متي قلبي إسيتي كل جبسو إنجالتو سنيفو رتنفونه ولين جراتا وقادي دمشان قوتو آرافي دلنسو تكاملت إيغا إسين دوتن لهدو إسي دبتا نبين كينيا صلى الله عليه وسلم خدي عائشة فابرتي warreen mana isaa hunda biratti isiidha dubbata akkaan jechuudha nabiin keenya eega isiin duute booda sawdaara fuudhan sawdaa abbaan mana siidhaa irraa du'ee jira dubo sawdaan tun nabii keenyatti amanteeti rabbii fi rasuulatti dhugoomsitee rabbii fi rasuulatti amantee aanaa isiitii fi warra isaanii hundaa'u khilaaftee gara habashaallee godaantee turte habashaarraa gara makkaa akkuma deebiteen abbaan mana isiidhaa dhukkubsatee duraa du'e yeroo abbaan mana isii duraa du'u kanatti gaa yataamaa akkasumatti mallee harmallaa taatee haftee jirti yoo warra keenyattiin deebi'aa warri isaanii akka jirutti kufriirra jiran kophaatiyyaan jiraadhaaf namni isii jiraachisuu kana isii nafaquu tokkolleen hin jiru namatti hirkattuu fi nama gartee rakkoo isii itti himattuus hin qabdu nabiin keenya nabiyyur rahma hedduu garaa laafaadha hedduu mararfataa namaati hedduu ra'uuf rahim jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala gara laafaa mararfataa namaati kanaaf jecha sawdaa rifatanii fi sawdaa jechuun akka khadiijaalleen seen nama akka nama guddaati akka nama guddaadha nabii keenyaaf isii walumattuu dhiyaatan nama umriidhaan kutee jiru jechuu kooti walaakin nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam rahmata isiif godhu jecha bareedina siin filanne qabeenya siin filanne diinuma isiidhaa ka isiin gartee itti habasha godaantee habashaarraa isas deebitee ammallee itti rakkachaa jirtu kana warra isaaniitti sababaa irkoo dhabuutiin deebitee akka diin kun duraa hin gatamne jechuudhaaf sawdaa ta isaan irra guddoodhaa fuudhan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam ta isaan dura heerumtee jirtu akkasumas ta umriidhaan akkaan kuttuudha jechuu gaafa boodaa gaa isiin ni'uu dadhabdeeti rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam warra sagalimoo akkas qabaame guyyaa hanga tokko tana bira bula guyyaa kaan san bira guyyaa kaan akkasi faraqaa deemame faraqaa isiidhaa umriin isii turtuu yookaan kuttuu ta'uu irraa dadhabdee Aishaadhaa kaniteef akkas nama guddaadhaa nabiin keenya rahmata isiidhaa godhu jecha fuudhan eega isiin kutte booda eega isii fuudhan booda baatii takka ta'anii agada ala Aishaa binti Abii Bakr Siddiiq wahiya fi saabi'a min umrihaa baatii takka booda eegaa sawdaa niqaa godhatanii baatii takka ta'an booda kana laaddafaniitu marra fuudhan Aishaa intala Abii Bakr Siddiiq isii umrii ama torba niqaa godhatan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Aishaan gaafa nabiin keenya niqaa godhatu umriin sii waggaa torba ture وبعد شهر أكس ولم يتزوج بكرا غيرها ودخل بها في المدينة نبي كينيا دبرهم فونه أين ملء عائشة ملء دبرهم فونه ورفوله هنده والرئيس دره رمي فول نبي كينيا صلى الله عليه وسلم نما فوله هنده خيس دره رمني جرم فوله عائشة قفا عائشة قفا نمني سان دور ما رام فولن خنا في عائشة يولغته قبوته laga gartee meeyraa akkaan qabu kan jiidha qabu kan gaalli namaatiif hireen namaa madura hin dheedin akkasumas laga tokko kan gaalli namaa dheedee addeessee solleessee jiru laga lamaan kanarraa kam gaalatiisuudhaaf yoo dheeyte qubatteettee rasuula
dubbii cinaatiin gaafattee turte nabiin keenya kan nyaadaminiin qubadha jeen wanni isin kana jettuuf isinuu ni beeytan jechuu hayyee yaa warabbiin hoggaa nama mokkoruudhaaf kee wallaahi bakkumaan nama gaya nabii keenya kana sallallahu alaihi wasallam xiqqeenya isaaniirraa osoo garatti uumuu isaaniirraa kaasee akka mokkoramaadhaa guddatan waliif himnee jirraame yaa subhaanallah wallaahi amma kunoo haati mana isaanii tan balaa isaanirraa dhorkitu tawaa hundaan isaan gargaartee kunuunsitee jiraachiftu tagartee bakka haadhaa bakka obboleetii bakka haadha manaa bakka waa hundaatu rasuula keenyaa buutee fi wajjin jiraachaadhaa jiran fuula rabbii biraa galtee turte yoo isiin biraa fuula rabbii galtu namni rasuula keenya irraa balaa deebisu adeera isaanii Abii Xaalib isitti aansuudhaan yookaan isii waliin ta'uudhaan warri akkaan diina rasuula keenya irraa deebisu Khadiijumaa fi Abii Xaalibii jira خديجة توتي وبعد وفاة السيدة خديجة بناه شهر توفي عمه أبي طالب يا سبحان الله خديجة توتي باتي تكوغاتي أبي طالب دون نبي كينيا صلى الله عليه وسلم جرو ساني غوتو غدافي غدا دور رفتن ولكن امو نمو ربي نساني قو دهون داهو فرته امام فتي ربتي امني جراتورا اكم كان غدا كم كسنا غدا وانجو هنقبن ولكن امو مكرسان كيس دبرني في اوبسيسان قبن هدو وان غرتين وداويتي راتي osoo balaan feetanu buute yoo isaan laalle akka isaan keessa dabranii fi keessa taran laalle yoo ideebineef laalle balaan nu buute hundinuu tasaanii biratti qacaca taatee argamti osoo isaan garaa jiranii abbaan irraa du'e waggaa 6 waggaa geen haadha irraa du'e waggaa 8 waggaa geen akaakoo irraa du'e Abii Xaalibii fi Khadiijaa rabbiin bakka buusee fi isaan fi qabanii jiraachisuu turan Khadiijaan taslaa isa fi qabdee wajjin waa hundaahu irraa balaachi dhoyitee wajjin jirtu jalaa kutte yoo inni baatii takka taa'u ammas يا سبحان الله دير رساني خيسان تيسو جلا خطني جرن وسمي ذلك العام عام الحزن فازن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا نبي كين دوم دعاء دير رساني تناف قد كانش ما ديرو تلاقيمه هدو قدني ترن خناف بري خرنا فاراخن مال جامع يا ماما عام الحزن امت قد جامع يا ماما دوم امت قد يخا امت هلال جامع يا ماما مال الجنة لأنه فقد في زوجه وأمه نبي خينياتو هذا من إساتا كان جالتو تيسا جالتو في أدير إساقا كان إسا جالتو خنبلا إسا رايتسو بكتكتي والجلا وصدن تورين نبي والكيس والجلا تيچو برخنا خيستي خناف برخون نبي خينياتو كان كيستي راريوانتي برا فرار يخاو برا قدا جامعا ومبليان كيام وكان عمه يعتقد صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم ينطق بالشهادة إلى آخر لحظة من حياته خوفا من تعيير قريش أكنا أبي طالب جتشون نما إرجما ربي خنا إرجما ربي تهو إساني رقم سودا ولكن أمو شهادتين أفانين هنجن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله الرب إساتين الباسي هنجن جارسين ولكن إرجما ربي تهو إساني هدو رقم سان هارو قم سومله إرجما ربي تي صلى الله عليه وسلم الرب شهادة قبتي أمنين بيخو أكنا نبيين كينيا صلى مالف جتشا خان كان قديف قريشيتو ناي بيسوان جو صدار جتشا جارسي ونقا خان قديف قويا خيسا خايو غنينا مانجاني بين وري خيسانو قز جامين أكز جاور وري خيسانو نمان يوراني توقو لابا ساني جلا توري غرا غلي أبلو خايو غنينا مانجان خايو غنين تو ولي غافا سماو جرتي جارسي خايو غني تنا صداتيتي خايو غني قويا خيسان انجا چورا خرم أبا خيار ريون دوي ويارجي وخر رسول ربي صلى الله عليه وسلم برتاي يا أدير لا إله إلا الله جرب برتي الرجات تنسيبا جيني كلا شوتر نبي كينيا صلى الله عليه وسلم ولكن أبي طالب قريشي نبي جالفا من قدون خسارات برت التيسير بلافن خرا أبا خيتي قال لك كيفته بود ديته في بليسين جين خاتمة جارسي في الرابو ديسال لالي رسول الله لالي وان جوربه نأي بيساني غندي وان أنجا شورا في الآخر مساني غنرت يادوجي على ملة عبد المطلب جدبو خرا أبا خي عبد المطلب الردويتين جرجي لبون كيسابات أكسر لبون كيسابات دو ربي سبحانه وتعالى نبي خينيا خيسان كجيل شورا في جبات تقولوا ترسان قرآن بوسيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يا محمد صلى الله عليه وسلم نما تقولين جالت داف كجيل شون دنديسو أمو ربي تبا فري كجيل شان أنا أبا فرين كجيل شا ولكن أتي نما تقول لي كجيل شو كن دندين يفبخ أدير خينين جالت داف كجيل شون دنديسو خنما كجيل شو أنا أكس جي ربي سبحانه وتعالى رسول خينيا صلى الله عليه وسلم أكا إني
إن كجيل تجي في جنكني أكني في الدر عبدي الرمرتشيس لما مات أبو طالب على الكفر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك نبي كينيا أبي طالب وقا كفر ردو والله أرارمان سيخر الدجيني تره أرارم اسمه فين كردا ينان ما لم أنها عنه وين الراهن دور كمينين وان ربين كي ينكرتني بجين دور كنين أرارم أدي روخي يسمه فين كردا كم جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقا مرتن رب سبحانه وتعالى فنزلت هذه الآية آية خنبوسي مالجي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نبي شافي والرئيسة وجينة أمنيف هم بكاو مالتم بكانيف أرارم كافر أفكارتشون مشرك أرارم أفكارتشون ولو كانوا أولي قربا وسوانا ساني خاكان ساني دياتو اللي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إيقا ورّي بداته ساني بيغن بودا أرارم أفكارتشو في ننجرتو جلاغل أجيد وربين سبحانه وتعالى كنبين كينيا أرارم إنكال النيف دور كان سورة توبة تلبتكو في فرصة الرد هاي إن شاء الله تعالى مي درسي تينا أسمي يود أبني بريدا مالي بجنان هاسوا كما درات تيدو ريسني هاسوا دو دچي في تجرا خناف إن شاء الله تعالى الراف درس ملامان تنو لله اللي استعدابنو خديجان خندوتي برخور نفا خيسا برخور نفا خيسا ارقمو نبي خينا رسول الله عليه وسلم دوام فول ربي قلتي akkasumatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam eega isiin duute booda baatii takka ta'anii sawdaa fuudhan eega sawdaati ammallee aayishaadha fuudhan isii umriin isiidhaa meegaa ni haydhatan isii umriin isiidhaa waggaa 7 makkatti niqaa godhatanii madiinatti aruuzatti seenan akkas isii ama 9 haayye eega ammallee khadiijaan duute baatii takka ta'e booda adeerri nabii keenya sallallahu alaihi wasallam abi xaalibis du'an برما خرنفا خنا خيس نبين كينيا برا خنا خيس تهدو إسال لماني بقدني ترن برخم برا قدا يخاو برا يادا جامي جامما نبي كينيا تو إسا خيستي نما لما كان جالتو في خيس جالة نبي وانتيب أدير نبي كينيا إرقمو نبي كينيا نبي ربي تهو سانيني لقومسا ولكن أفانين دبني أفانين دبتشو ملي واني يو قلبي يادن نوني تكالين تنما فجد دنجرت وانا فان نما رابين نما فجد أكسي قبلو تربي إن شاء الله تعالى ربين كينيا ججبي سيرو برا ولنو هادي بسو سيرا رسول كينيا خنا برد آيا بليان كيام والله نبي كينيا خنا هدو نجالة تاجالة چون درقا مخينيا أكما إسان نونجان تقلين كيسانو هنا مني نبي كين صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هنغان نما هندر هذا أبا إلمان كيتي في جارتيرا قبينيا كيتي في لبوتي تيرا هنغان غرا كيتي جالة متي إيمان رغاتي نما ننجني بر سنيفو نبي يشخنا جالة شو قبنا جالة شو ديركا ما قبنا الليلة يو جالة شو بان إيمان خينياه رغا هنتاني إسان جالة شو داب سينا ساني برا شو قبنا والله رغم ربيتي نموت توكو خن سينا ساني بينو في رسول خينيا خنا خم جالة تويتين هدون نمو بيخو جالته يا سبحان الله والله صوفتنا نقدين دفني قبساوة سباب قبساوة جروفي نبي محمد خمر رجالتا جني صوفتنا كنا سقفدني يا سبحان الله خجوار محمد الرجال دجو هند بمنا خينا خيسا مالي جنان جوار كچلو بيخ كني ورمو راب جرا جرو اكني سبساتي قبساو جرو اكني سبا فلكني گجا ريبر بجرو ني بيخا رسول خنا غرو وانني صاحب godem beeku wallaan urra namni enyu jaalat qadaawidi ibsaadin irra jaalat dajuu sin dhabamu beek waa hedduu jira dubo namni nama beeku jaalata nama beeyne huma wallahi rabbi rahmatan ufa godu akka qaalichi gaafa kan madrasa mucaa saati wajjin dhaqee mucaa saa fatanaa irraa ariinaan maan irraa ariitan jee wajjin dhaqee ture bar mucaan kee barnoota hin baratu taphataa laafaadha yeroo fatanaati fatanaa tanan dandeenye ariinennaan fatanaa jeen nabiratti amma mucaadaan nabiyyiin keenyonnaa mucaan nabiyyiin kiyya abiijaali je abiijaali ennaan abbaan sallallahu alaihi wasallam je bar sallallahu alaihi wasallam je abbaan maalti hin beeku gaa abiijaaluma kana rasuulaaf ta'a beeyta abiijaaluma kana rasuulaaf ta'a barni jiraa miti warra hoggaan kana siin jiru nama maqaa siira dha'u kana ifiiti yaafuun hin jaaladha walaakin haa ta'uu yaa obboleeyso nama tokko wanni isaan nu jaalachiises hujii isaan hojjechuu jiran nu jaalachiise hujii rasuulli keenya nuuf dalagee fi waan isaan nu godhanii fi akkamitti kan rifatanii fi akkamitti kan yaadanii fi akkamitti kan jaalatan yoo rasuula keenya beeyne sallallahu alaihi wasallam
khana caala bar isaan jaalanna isaan jaalachuun imaan irraahi sawaaba ittiin harkanna guyyaa qiyaamaa isaan wajjin jannata seenna almar'u maa man ahabba yawmal qiyaama namni nama jaalatee hojii qiyaamaa haajan duboo obboleeyyan kiyya yaa subhaanallah hedduun keenya ni agartan ni dhageessan warreen gartee sabaaf qabsaa'u jiran kanaan nabiyyi oromoo warra kas juunii jiraami abalu bara nabiyyi oromooti warra juunii jira akka waan nabiyyi oromoodhaaf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhiyoo tana miidiyaa gubbaan gabbaasee fiitti abalu bara nabiyyi oromooti warri juus ni jira walaakin nabiyyi kaan eenyuuf dhiise nabiyyi kaan eenyuuf dhiise gaafa kana juni beeyta nabiyyi kaan arabaaf dhiise nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam arabatti chirkiseeti khunu abalu nabiyyi oromooti jee gaffidee bar yaa obboleeyyan kiyya kan hundaa wanni ittiin nama ga'e wallaala nama keenya kan saba keenyaaf hojjetu hedduu jaalanna ni kabanya akka ajaa'ibaatti hatta lubbuu teenyallee ni kaninaaf walaakin ammoo nabii keenya sadarkaa isaanii wallaaluu keenya wajjin qaayidaa isaanii wallaallee waan isaan nuuf ta'anii fi akkamitti kanu jaalatan akkamitti kanuuf yaaduu turan osoo nun arkin osoo waan isaan nuu godhan beeyne addunyaa tana guutuuf nuu miti waan isaan godhan osoo beeyne jinnii fi insiifillee wallaahi nabii keenya lubbuu teenya fidaa isaanii goona waan takkallee isaanii irraachiin kaayyannu qabeenya keenyaa fi lubbuu teenyaa fi haadha abbaa keenyaa fi ilmaanii fi jaartiin teenya osoo fidaa isaanii bahanii isaan nuuf hafanii lubbuun teenya nu jaalatti akkuma gartee khabbaab ilma rattiisan jechuu hoggaa foon isaa qabanii waa xiqqoo xiqqoo muranii foon isaa xiqqoo xiqqoon ableedhaan irraa ciraa jidduudhaan geeysanii mee osoo mu'ama bakkatee tana bu'ee ati baate akkamiin yaadda dubbii tana jennaan wallaahi jeen anaa miti osooniif aaliin tiyya guutuun dhuftee bakka isaa asitti wareegamtee dhumtee isaan qoreenna irraa diruu baattee lubbuun tiyya akkasin na gammaddi anaa fi aaliin tiyya nagayaan fayyaa harkannee nagayaan jiraannee nabi muhammad qoreenna irraa akka dirtuun jaaladhu jee bara yaa maasha allah namni nama jaalatu kanatti lubbuu isaa fidaa kannee fi barsilaanaaf isi taate asumayyoon hidhanii qilinxoota nu geeysanii xiqqoo torchii nu godhan nabi muhammad arrabsiyoon hun jen arrabsuu irraa fiduuban jennu maaliif jennaan hin beeynu nabi muhammaduma kanaa waan inni ta'e maaliif beeynare nama beeku bara namni lubbuun tiyya fidaa sahabaatu jaa nama beeku namni lubbuun tiyya aaliin tiyya hundi fidaa sahabaatu bakka inni tuqamu nuti hundi dhabama haa taanu jee namni nama beekuuf if kanna nama hin beeyne oo yoo xiqquma gartee qixaanis jabaatee nama kana gartee itti kabri yookaan arrabsi yookaan akkana ta'e yoo jaan lubbuu ifii baafachuudhaaf namni nama kana arrabsee lubbuu isaanii baafata nama kana gartee itti kabree lubbuu isaanii baafata namni maaliif jennaan as booda yoon du'ee qabrii gasseen niin kaa hin amannee barnuti nuti hin amanne kana obboleeyyan kiyya imaanni keenya arraba irraa xiqqollee kana qalbii tana gannu seeneen jiru rabummaan imaana qalbii teenya keessa gannu hanaku abubakri faan katumamee gaggabee mana galee dheebotee beelawee jiru beeyfannaan nyaatatti kaninaan hangaan rasuula ijaan harkuun nyaadhu jee didee baran rasuula dhaqee eegee ijaan harkee booda nyaata nyaatee bishaan dhugee bara ka isaa jecha lubbuu dhabdee mee dura waa nyaadhu haati isaa jechuun ni turte hangaan isaan harkutti nyaadhu jee didee bar galee eegee isaan ijaan harkee booda nyaata nyaatee waa dhugee bar obboleeyyan kiyya abii xalahaan guyyaa badirii guyyaa lola uhud moggaa tanaa fi taan goree isaanirraa diina ittisuu ture osoo isaanirraa diina ittisuu bakka meeqaan tabii meeqa waraanamanii eegaa lola sanirraa lubbuun isaanii baatee galte booda ganamuu dhufanii rasuula keenya ijaan laalanii yaa ergamaa kiyya ijji tiyyoon ija teessan harku baattee imaanan qabu nan gammadduuniin hiraaramaa lubbuun tiyya fidaa keessanaa taatu jedhanii ganamuu dhufanii dhungatanii barbira ta'anii yaa maasha allah kana hundaanuu wani nama ga'e obboleeyyan kiyya qadrii isaanii beekuu fi waa'ee isaanii seenaa isaanii siiraa isaanii beekuutu bakka tan hundaanuu nama ga'e nuti gartee rasuula keenya irraa sallallahu alaihi wasallam waan irraa beeynu hin qabnu nabi muhammad gartee manguddoon teenya ni du'an ni kaan nuun jettee nutti himte ni du'an ni kaan jechuma tana sodaannee ibiddaa jiraa fi jannataa jiraas dhageenye ibidduma san duraa baanaaf carraaqachuu jirra malee yaa bar waa nabiyyicha kana jaalannee qaalii isaanii goonee maal ta'u nama tokko jira akkasii hedduun keenya ibidduma duraa ba'uu fi jannata barbaadu wallaahi warra nu dura dabre keeysa dhiiro rasuuluma kanaa wajjiin walliin harka akhiratti warra jechii kun yaaddoon kun isaan boochisee nyaata isaan dhorkuu jira bar laata nabi muhammad kana ni jaalanna wayii hujiin teenya baddee kara ibiddaa gorree isaan jannata silaa'uu beekama manni isaaniiti wayii wal dhabnaa dhiiroo isaanii wajjiin jee warra gaggabee halkan kana guutuu taa'ee boyaa bulee boyaa ooluu jira bar isaanii wajjiin wal dhabuun isaan yaachifte jechuu buleeyyan kiyyaa mee anaa fi isinoo hangam takka rasuula kanaa wajji wal qunnamuudhaaf yaada qabna hangam takka isaanii wajji wal harkuudhaaf hamilee qabna hangam takka jaalalti isaanii nu bira jirti hangam takka yoo diin isaanii tuqamee arra
hangam takka yoo maqaan isaanii arrabsamu dallanna wallahi ibgaafanne yoo fidde bine ibgaafanne an akka kiyyatti yoon ganuma barbaadee jaalala isaanii horadhe malee waa waan inni hin qabajee isinitti himu takkallee hin qabu hunduma keenyaa rabbi jaalala isaanii maabbaa isaanii nuuf haa kennu wallahi jaalalti addunyaadhaa tun hedduu qalbii nu fuutee jaalala rabbiitii fi tan nabiyyichaallee qalbii teenya keessaa baaftee darbitee akkuma bishaanii fi ibiddi bakka takka walitti hin qabamne nuti gartee ubbaadu duniyaa waddanaaniir ubbaadu dirhami waddanaaniir nuti gartee gabrootumaa qarshii fi shilingii gabroota addunyaadhaa taanee gabroota rabbiillee ta'uu dadhabne jaalala rabbii dhabnee tan rasuulaa dhabnee wallahi khasaaraa addaa keessa jirra hundaafuu rabbiin rahmata nu haa godhu gabroota rabbii waan jennu hin qabnu waa hundaa'u isumaan namaa kennaa rabbiin mahabbaa isaanii nuuf haa kennu iimaana guutuu ta'e rabbi nuuf haa kennu warra gartee faana isaanii daawwatee isaanii wajjin qiyaamaa hawdii isaanii gubbaa wal arguun rabbi nu haa taasisu naa jajjabaadhaa naa jiraadhaa siiraa isaanii bakka jirtanii baradhaa toora gubbaa naa taatu nama ulamaa keessanii dhiyaatu irraa barachuu naa taatu siiraa rasuula keessanii baradhaa wallahi siiraa rasuula keenyaa yoo baranne diin kanarraa abbaan fedhe osoo ableedhaan nu qalanii diin kanarraa nu deebisan osoo ibiddaan nu gubanii akkuma bilaal ibnu rabaa akka billoo roobaasan ahadun ahad takkittuma tana qofa deebisaan teenya ahadun ahad yichi waan biraa takka duba nuti qaayidaa isaanii wallaaluurraa balaa akkasii rabbi nu fatanii wallahi fatanaa akkasii rabbi nutti hin fidin sumayyaan bara osoo ahadun ahad jettuun daltii dubartiidha fuula rabbii galte osoo rabbiin kiyya tokko osoo jettu kadiinsii kanarraa garan galin akkaataa isin itti duute gartan gaa qaama saala isii keessaa eeboodhaan waraanamtee duute rabbiin isii irraa jaalatu duboo rabbiin isii irraa jaalatu arra dubartoota akka isaanii tokkollee ni dhabne yoo hidhanii halangumaan xiqqoo gaggarafan mee dubartoonni keenya isinummaan an isinitti murteessu namni tokkollee nu isinitti murteessini bakka sumayyaa saniif buusaaf ilaala abbaa mana keetii si biratti hidhanii ajjeesanii ilma kee asii si biratti hidhanii ajjeesanii kaan hidhanii asii si biratti tumaadhaa atimmaa situmaadha hubaljii yoogaa siin jen kabri rabbitti waan nuti gabbarru yaamadhu yoogaa siin janii situman uleedhaan situman uleen situman si qixaatu jiran akka silaa gartee namni naman goone siifi alii teetira raawwachuu jiran akkasii wajjiin bar jabeenya isiidha wallahi dhiira naafi isin harka meeqa nu caaltee nu deebiti dhiirummaa wanni mannuuf takkallee nu jirtu sumayyaan harka meeqa dachaa nu deebiti qaabii jaal hubaljii jee gartee wanna taabota isaanii irra qabee akka isii yaammattu isii dirqisiisu jiru ichitti illee sharafni isii duraan banne iftiqqeessitee if ilaalle rabbi qabaachuu isiitiif jecha abiijaal irra nama guddaa gootee ilaalte abiijaal mootii qureeshiidha fuula isaa irratti hoftee bar fuula isaa irratti hoftee laa mee dubartoonni keenya bakka siif buusaaf ilaalaate asitti abbaa manaa si biratti hidhanii maal godhanii asitti ilma kee maal godhutti osoo jiranii siis hidhanii maal si godhu jiran aboo rabbi sodaadhaan udhiisaa abbaa manaatu ni qabarsiiftan wallahi wabillahi yoo rabbummaa rahmata isinii godhe malee aboo abbaa godhu nurraa dubbiin tun hin taaneetii kana je ni toobanna akkasuu jettanii ni gara wallahi hedduu takka hin beeku dubbii tana mee isinummaan if madaalaatii itti rafaa laala dubbii tana laata rakkoon sumayyaa mudatte sana osoo na mudatte abbaa mana kiyyaa asin na biratti hidhanii jeessu jiran ilma kiyyaa ilmi sii tokko bara iddoo isiin galtuu du'e tokko gartee ammaar rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa umruma isaa tuutuu hin geenii hambifate abbaan mana sii odoo isiin gartuutti isii ammoo qaama saalaa keessa abbulayyan kiyyaa eeboodhaan waraanee kaafirri waa garaa namaaf hin laafu eeboodhaan qaama saala isii keessa waraanee ajjeese hanga lubbuun sii keessaa baatutti tokkichummaa rabbii qararaati lubbuun sii keessaa baate duboo na ajjeesan na waraanan na laaleeysan na cinqan maatii tiyya fixan akkas jettee diin irraa garan gallee bar rabbi warra akka isiidhaasan rabbi nu haa godhu mee dubartoonni keenya dubbii tanatti rafaate osoo rakkoon akka sumayyaa mudattee san nu mudatte maal goona waan juumee sammuu teessaniif maaf gaafadhaa wallahi yoo deebinee haaretti bijaarre malee wallahi wanni gariin gartee hundaafuu inshallah ta'ala yoo jiraanne wal garraa naga rabbii keessanaa jiraadhaa rabbii si wajjinaaf haa jiraatu hamtuun takka illee irraa isin arkin jaalala ergama rabbiitii fi jaalala saabota rabbiin nuuf haa kennu wallahi hedduu dubbii saabota nabii keenyaa yoo kalaallu taate dhiiroo isaan san nama immoo bineensa yookaahuu qaama akkam qaban dhagaadhaa miti isaanis coruma akka keenyaa qaban ummatuma akka keenya yoo waraaname ilaalatu ummatuma akka keenyatti jiruu jaalatu kan abbaa manaatis akkuma keenya jaalatu kan ilmaan illee akkuma keenya jaalatu kan gartee waa hundaahuu akka nuti jaalannu caala jaalatu walaakin jaalalti nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
jaalaltii isaan rabbii guddaadhaaf qaban jaalala addunyaatii fi jaalala jaarsaa jaalala ilmaanii caaltee kamte santuun laalaa san hunda isaan irraanfachiisee hanga gartee dhaqna isii keeysa eeboodhaan waraanamtee duutu rabbiin tokko jechaa duute. Bilaal ibnu Rabaa rabbiitu hambisee hafe ibidda qaama isaa irra shiduu turan osoo inni lubbuudhaan jiru ahadun ahadii isaan dhiifne dhakaa inni baadhachuu hin dandeenye nam meeqaan qabanii fidanii irra kaanii ahadun ahadii dhiifne ijoollee kananii akka beeyladaatti gaara keessa deddeemaa olteen ijoolleen bakka hin taane ciibsanii akka malee qixaaxuu turan ahadun ahadii takkaan dhiifne. Khabbaab ibnu Larratti akkas godhan takkaa ahadun ahadii isaan dhiifne rabbiin tokko jechuun dhiifne. Khubayb akkas godhan osoo inni dhaga'u ibidda jalaatti shidanii qaama isaa siree gubbaa kaanii ibidda jalaatti shidanii sibiila diimate gubbatti qaama isaa duyda isaa gara galchanii gubuu turan ahadun ahadiin dhiifne. Rabbiin tokko tokko takkaa rabbiin lama jaaniin beekan jarri kun maaltu kanaan isaan gahe ibiddi addunyaadhaa yoo si gubee lubbuun si keeysaa baatini duuta akhiraa san ammoo kan du'aa fi dullumti keeysa hin jirre sallaaltee lubbuun isaanii asiichittichi agarti. Agartuun gaara duuba waan agarree tamu taaniif keeysaa guuranii itti Oromoon teenyatuun zabana kana jaamtee jirti gaara duubaa miti asitti waa harkuu dadhabdee jirti rabbi irraa mata nuuf haa godhu jarri agartuu isaaniitu halaala waa harka agartuu akka isaanii rabbi nu haa kennu diin kanaaf warra wareegamuu hunda keenyaaf rabbi nu haa godhu akkanumaa wajjiin hiree shahiidummaa rabbi nu haa badhaasu obboleeyyan kiyya naa jajjabaadhaa naa jiraadhaa waa hundaafuu rabbi isin wajjin naaf haa jiraatu hedduun isin jaaladhaa rabbiin isin naaf haa jaalatu rabbiin isin naaf haa mararfatu hamtuu fi hattuu isin irraa qabee nagaan oolchee nagaan isin haa bulchu fayyaan bobbaasee fayyaan isin haa galchu همتون سين أركين خيرين سين دربين جتشا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء